ada cewek jegek no. Kemudian Engken sih beli nenek. Mudia ngamang-mainang. Tuh tegakan lingga. nas keleng jegek-jegek ini galak cewek ini no. Ngomong-ngomong, udah dia nih kayak Yen rame di pekan ada aneh. Bertepuk beli di bian takon. jegek-jegek ini sigup saja. Beli, tuh jeng rokok dini. Iya, nah yang kesilat nih. Jangan yang rokok adik dua nih repot. Kene beli. Yen tiang sing engken. Tapi ne beli. Ternyata beling cewek ini no. Oh, sorry kan, sing nawal no. Gek, tunai ya kisro kan. Nang engken lah ne beli. Yang cang sih masalah gek. Masalahnya nih.